Nedaleko od Jelenine zadužbine i ove godine okupili su se vrsni umetnici, slikari, gde stvaraju inspirisani predivnim prirodnim okruženjem i svetinjom. Ove godine ih je 10-ak. Ima tu i radova koji su klasičnih radova, koji su rađeni ulje na platnu, klasičnom tehnikom, akrilik na platnu, zatim imamo predmete koji su korišćeni u svakodnevnici. Umetnici kažu da u predivnom ambijentu dobijaju ne samo inspiraciju, već i pozitivnu energiju, što prenose na platna. Postoji arhitektonski taj deo koji je meni interesantan i priroda, naravno, okolina manastira. Ove godine 11. čini mi se po redu. Zanimljiva je iz tog razloga zato što su svi umetnici aktivno prisutni na savremenoj umetničkoj sceni. Učešće na jednoj velikoj likovnoj koloniji, kakva je ova, je važno i za biografije učesnika. Kolonija mi znači jako puno zbog reference, jer sam na doktorskim studijama. Samo mesto i ambijent fantastično. Umetnici stvaraju najrazličitijim tehnikama, sličnosti kada su dela u pitanju apsolutno nema. Ovdje stvaram rad 4-godišnja doba koji se sastoji iz 16 delova 50 x 50 cm, koji ima 4 kruga, od kojih uvek možeš da složiš jedan, a ova 3 nisu rasturene. Pa gradi jednu površinu koja je apstraktna. Ja se bavim istraživanjem materijala i s obzirom da sam tekstilac po profesiji, eksperimentišem različitim vrstama materijala. Među umetnicima okupljenim u Gracu je i Raša Todosijević, jedan od naših najpoznatijih umetnika i dobitnik prošlogodišnje nagrade na Bijenalu savremene umetnosti u Veneciji. Ovo je početak njegovog dela. Nemam publici ništa ne poručujem, baš me briga za publiku. To je neki monolog čoveka sam sa sobom. Posle neki interpretiraju onako kako im je drago. Dela koja tek nastaju ovde u blizini manastira Gradac biće izložena 17. avgusta na otvaranju raških duhovnih svečanosti. Reč je o tradicionalnoj manifestaciji, jednoj od najvećih u zemlji, koja okuplja ne samo likovne, već i ostale umetnike. Umetnici koji borave u Raški 10 dana obilaze kulturno-istorijske spomenike u ovom kraju, a posetili su i Kopaonik.